Chur Ceatharlach an lasar sa bharach a Roinn hain bí nuair a chliadar Portláirge in Mouta dó. Le tríoch le cailte go grí seo, ní léirithe le Antrim tacht chomh hain go fólín faoi stewar an manastóir nua Davy Fitzgerald. An airó dó an tíre a chasa, nó nach túirí míle ag Ceatharlach, ní hálairte sláán a hamon trátrachta. Ryan Elliott ag tosnú sa cúil agus cosantóirí ládró sa cór le lehéadí Paddy Burke, Stephen Rooney agus Joe Maskey. Tosathe le dearbhaigh Antrim freisin, go máil túlar Keelan Malai, Nigel Elliott an captain agus an lán tosaí James McNaughton. Tá ahrú déanaach déanta Ceatharlach don chluthe seo agus sin sa lína lán cúil le Paul Doyle istigh an anad Larkin Doyle. Evan Keeley agus Kieran Whelan hosnó go Lár Park agus tosathe maithe ag Ceatharlach le lehéadí John Nolan, Martin Kavanagh agus an lán tosaí contúirte Chris Nolan. Deis Dave Lína Ceatharlach ar scór beidir an counts an seoir isteach ag Chris Nolan os orsil gil gan éon dáige agus Ceatharlach ar chlár na scóran sa cim de ríist go halíonnta Haran Trasnán an son ag Nolan. Nó Ceatharlach ataisteach gan éon clé cailte co-scór agus bua maithn chéad lá i gcuine Fortláirge deisianis ag na cuairtóirí agus é sin ag Owen Campbell. Haran Trasnán breúar Antrim an son Seanónas Chris Cartain tortha Tachtan Chicago ag a Portláirge agus fuair an Davy Fitzgerald ag irrigation ag ahrúin so Seanóna deisian son ag Antrim a ríist agus é sin ag Conal Bohill á se tús má curtha ag na cuairtóirí an so Seanóna. Sin sa bucisteach go mar ag Ceatharlach obair déanta ag fuair an Tom Mullally le seachtaí beagán nús deisian sa beidir a cúil ó stop ag a deire ag Ryan Elliott hí seans an son ag Chris Nolan ach sáfáil maithí go cúlbhar a brethe sé sin go cinnte mórach cimidir éis Nolan le thorachar ach stoppa lena chosan son ag Elliott. Agus deis ag Antrim teachtar leis agus an slitir sin a bhailú más féidir ní féidir an réitir scuile leis an imirt deisian son ag James Doyle an count son díra cláistigh den cúla dígra san imirt an son ag Ceatharlach Ilín Céir féhrú agus Haran Trasnán ag Doyle. The reached isteach sa cléthe le cúpla nómada nús an count an sleamthe tríd dí Chris Nolan. Nolan fóstal chance atá Ceatharlach ó stop a beagnach ar an lína ach ag a deire Creekna sa líontán cool ag Chris Nolan agus sin an difríocht after go dtí sean Seanóna Ceatharlach. Láidir go cinnte dul isteach agus orachar isteach sa líontán ag Nolan. Sár go bháil aríist an son Ceatharlach ag fécinn go má deis an son ag Doyle ag a deire. Ein ceis nach go bhfuil fiosathe le cúpla nómada nús an cúil sin ó Chris Nolan trí siad a spraga agus Antrim trí sleanú amachchas an cluiche. Tá smacht a ríist ag Ceatharlach agus well an fear dhéimse an cúlín dearnach an tard fé ceann eile James Doyle sin gá cúlín as é chéile ag Doyle an dá ceann ar aus agus an gcuas na seoltain is ag Ceatharlach. Fáin go cinnte fuair an Tom Mullally teachtamach as Ryan a hain bí an bliana agus tús má chuir leis go mórte strathe iad an áid fathe go stad seo Somála agus Antrim féhrú deisir cúlín an count an attack isteach ón lán tosaí go héire de bhualann sé dul go má dó Seanóna Chris Nolan le sár cúlín eile agus iad ag tarring glóin sa Mullally sásta. Scóir tastáil ó Antrim chance going to bheith cofanach de rang a hain bí an count son ag teach isteach ag a deire an bhar sa cúnge sin ag Conor Johnston Davy Fitzgerald an banisteoir ag luair ag isteach teoir go docha dimmerthóiríonn so Seanóna tastín til scóir na níl éon cheist fé. So good ar Nash Ceatharlach agus teachtamach an son Paddy O'Shea ag a deire John Nolan scóir má heile ag a teach níos fosa dóibh. Gúlín after bhí mór inis Antrim cúpla scóir gáilt maithsín a fanacht Inson Kylan an sa deis beidir an trosa ag Ryan McCambridge sár cúlín ag a siúd cúpla ceann eile mar sin ag tastáil agus beis ar Nash san amíocht an sa. Pas cliste deisir scóir eile ag Keelan Malai seo níos fearr ón na cuairtóirí Antrim díogar ní go teachta seach sa cléthe agus a brab na súl ní leachtarach éon cúil amháin.
Reached. Ochras and Ishla Feshkent in Immert Nagortori. Antrim attack the Reached. Mactin Onadi, Shanson Sunner, Score and Counson, Ibrahish Stock, Haran Chasnon, Shin Kerakulin, Asichela Nish Antrim. Agus Reached and Bjorn Elida Co. Rihan Roshka, the Tomlin News, Deshansaw, Ercool, Ercomegan Stopper will Kalishanson, Shelev, Egg McNaughton, Davia Garagont, Kumakor, Kumyak Builerika, Kima the Richtonson, Karistach, Agus Egadera, Taringa, Sheer, Corta, Dove Comat to Spóint, Agus, well, to Cartiganish of Tamalin, Eg Carlow, Desh, Le Builla Erica, Eg Antrim, Council, Stop Egg and Cool Boris, Sora Berginta, Eg Brian Tracy, Agus, well, Kima the Richtonson, Duncha Comat, Vian Cool Boris and all cards. Team Mogga Kinter McNaughton leis an Iric sin dearthing. Scarculí na gcónaí atra. Seans glór Kyle leis an bhfuil Éireachach sár skillan son. Ag Antrim agus ag Owen Campbell and Council Imper Treat. Beidir go loscailtí an so. Antrim and Chuck Seans are cool. Más féidir landún tan Council stopper and Lín Imishtak ag Adara. Hon cool foot ag Adara. Is Dulmgur Bay Keelan Malaya for in Tangaval. Dana can son keep the reach cool bar chuck them off. Irrigay a stopper agus Connor Johnston Lorna to Glushak ach an Tangaval Dernick a Keelan Malay a Kesht Carlow Rorif Kesht Finn Karen Ogach Egader on cool Tuka agus an Bjarna is Contorti Atra Go Coolin Chucking reached Carlow scoring Tastal agus well Egader Ted Joyce I'm shoe Hastic Shishin Godocha Shavesha for Lavish Rivishin again from Bjarna Hernash could he cool reached Isham Kenson, Ibrahish Stocks, Aline Tawn, Puck Sarah Tog, Creekness, Aline Tawn, Jared Walsh, Hogue, Nether Vorang Yella, Tangaval, Octona Forna, Erco score inside Carlow, built in a Capica Shinnig and Risha, Ocna Pointy, Sraith Iomána Allianz, so